disciplinary junior. বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মিডিয়া বন্ধু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰিন্সিপাল Friends, kaduk kami atau mujib kami nak meeting lo, supi ni kita cuba lo. BTS saya nak pilih dia. আনুষ্ঠানিক হিসাবে সভার চলাই নিয়ার আমার বকুলিয়া স্পোর্টস এসোসিয়েশনের ফুটবল সেক্রেটারি সঞ্জু টপি ডাঙৰীয়া আৰু ভৱেশ গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক তেওঁৰ শাহুমাক আজি 1 বছৰ তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে। কিন্তু আজি তেখেতৰ হৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এডিচি মোৰ বন্ধু মানছুৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া, সভা উপস্থিত থকা কাৰ্বি আংলং স্পোর্টস এসোসিয়েশন অর্থাৎ কাছা সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ তেৰণ ডাঙৰীয়া, সভা উপস্থিত থকা কাৰ্বি আংলং স্পোর্টস অফিসার ৰিলিপচন ৰংহাং ডাঙৰীয়া, সভা উপস্থিত থকা কাৰ্বি আংলং বিশিষ্ট লিখক খয়া সিং হানসি ডাঙৰীয়া, সভা উপস্থিত থকা কাৰ্বি আংলং সাহিত্য আয়োগ পৰিষদৰ লাংচুম এপি ডেভেলপমেণ্ট এডুকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ অধ্যক্ষ খয়া সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, সভা উপস্থিত থকা বকুলিয়া মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হেম সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লাংফেৰ মণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতি মহেন্দ্ৰ লেখি ডাঙৰীয়া, সভা উপস্থিত থকা কাৰ্বি আংলং যুৱ উৎসৱ তথা Bukulia Higher Secondary School abangso patwa klamanong indengkli Langfair MSC Football Cup Tournament pini bane tom kecheng niklo bazikar litang Chitoranjan Das da Higher Secondary School ng kecheng sia principal lo alang limen pensi itum lanon peneng indengkli MSC Cup Tournament abangke alang limen pensi nili tumbi ponito keraptang hu itum nili hempake saramen nabi ponlo kecheng sia ningkan da penadun thu Karlitang cuma asam malong cabinet cabinet minister Sumuhang Saramen alang limen pendabi poniblo nasi peneng abangke nak Chitoranjan Das labangso Higher Secondary School lo kicengsi a principal lo nasi alang limen pensini tumpideng labangso indengkli MSC Cup abangke bi poniblo timing koyan nonan join agelo labangke only Langfair homosti angkang along football club one magedo along itum country itum bangke labangso opportunity soba mekilo acharli nang kulo lapenke lada pensia konili tum langkon ko lanon enter MSC Gold Cup itum chingonai CM sar tuliram ronghang ke hai alang li benon ke pangdak kon enter MSC Cup labangso patubom lo asila non dak pensini litum mesena teaming wai pon bom lo asila so MSC team bena labangso team pensini litum wai pensi enter MSC Cup lo make pachapate ko akan ben manglong le dak le tum butarai di du langko la penke ason I feel of it la I card di dak address ke do address proof I card pen lag dasi upong la bangso club league bang club knockout bang ke dipele la si ningarong tiglo pini penang namun itum nanga cerap dun dadono la penke na bangso patsu nanga lang nundia tum ta pen an bang eglo si ning sampikan lo itum dak lang fer long stame ke patsu ling hang tum dopik
kasi alang litum hanta ning jurung konoson lo jate alang litum labangso ke pachulong bensi ang sawang dengan kepali dun thegi phantame ladak pensi ni tum platform people ni lo nongi tame ni tum patikon dun lo nongi bangke champion no bangke championship bangke 40,000 people ko lapen ke runners up tum bang 20,000 lapen ke third place tum 5,000 lapen best player di high scorer di lapen kapre ke award people ko along with trophy do ko lapen ke certificate atu di jadi lahani tum tikon kabe ladak ke continue lo knock out continue si patu kon po la bangso cek luang bong patang de ji pansini tum bori pon lo ate ang bong festival tado durga puja tado kasi un bolodang te la bangso puja prang sini tum bang la so tournament abang ke paju pon de ji pan tum bori pon nanak jo international man performance bang ni dun lalo eli tum ke hokpet abang ke ala so ang songa level district level an ke pathu dun along sab so ke ku dudun ko ke bang ke da tum well pilo coacher mukhai pilong ledala tum han practice la bang so performing tum thik ki thekte da bolo asini linon thik piat lo kasa pensi bang ko la bang so arui pe namasi coacher tamini lihang pilo lang tum han practice ani lang regular do ko lalo thank you